Pai nora e tiwi kei roto tonu I te rohe o te arawa ko ngā pāmu o ngā kaipupuri whenua Māori o te arawa, ngā pāmu Māori tuatahi, ka taka iho ki raro I te kaupapa Koiora Hall. Ko te ngako o taua kaupapa, he whakarauiri ake I te wai o ngā awa me ngā moana o roto I te rohe o Rotorua. Hei tā te toi hau o te uepu o ngā moana me ngā awa o Rotorua, a Malcolm Short, ko te mea nui kia Kimi Rongo wā e kore ai e paru ngā awa o te rohe I ngā pāmu o te arawa. Kāore tēnei pāmu no te arawa I te tuku parapara ki roto I te wai o ngā awa me ngā moana o te rohe. Kua hua ake tetehi kaupapa pūtai ao hou ki te whakaora I te tai ao o te rohe. The key word now in farming is the old sustainability. Nā te mahitahi o te uepu Māori o te arawa, me te pekanga kai pāmu o Rotorua taupō, ka hua mai ko te taratihi moana me ngā awa o Rotorua. And the whole concept being, of course, that we'd share our ideas, bringing together the Pākehā farms and also the Māori farms. We are very pleased with our scientific advisor, who's working very closely with us. Nā te kotahitanga o te whakaaro, kua hua ake te kaupapa koiora mō ngā pāmu ki te hīkoi I te kōrero mō te tiaki I te tai ao. Conventional superphosphate or chemical fertilizer, producing grass growth, etc., but it is virtually killing the soil. Biological farming looks to turn that around. Ki te haere whakamua, me hoki whakamuri ki te titiro ki ngā mahi whakahaere pāmu o ngā tūpuna Māori. At a time for Māori when we are taking back our long-term leases, it's really important that we take responsibility for the management of our own farms. Ko te tūmanako a te taratihi, ka noho mai tēnei kaupapa hei tauira ki te ao pāmu. We've got to remember that Māori farms are there long term. We're there for our mokopuna and those beyond them, whereas others are there for the quick buck. Hei te marama o Oke Topa, ka whakatūria e te taratihi o ngā moana me ngā awa o Rotorua I tā rātau huinui ki te pānui I wā rātau kitenga. Roihana Nuri, Te Karere.